Naša stranka je CIK-u podnijela prijavu protiv vas. A i danas je RAK reagovao i podnio je prijavu protiv BHTV-a. Znači, na neki način je RAK također vas zaštitio. U obrazloženju stoji da su voditelji u debati onemogućavali slobodu izražavanja Mirjane Stojanović. Kazna predviđena za, ako se dokaže ta krivica naših kolega, je čak 50.000 maraka za njihovu televiziju. Ja nisam za kaznu, ali mene su prvog optužili. Zamislite, gospodine Hadžifezoviću, ja sam u emisiji bio. I u jednom trenutku, kada sam govorio što mislim, kažu isključite... Dajte čaj, može nastavi. Kaže voditelj, režije isključite mikrofon Mirjane Stojanović. I isključe mikrofon. Nakon toga, kada god progovorim 10-15 sekundi, mene se prekida. I ja zamolim, nikad nekog ne volim. Ali sam rekao baš, mogu li ja dobiti minutu, pa kasnije me isključite ponovo, samo da minutu govorim bez prekida, jer ostali govore po 5. I voditelj se kaže, evo ti 30 sekundi. I nakon 30 sekundi opet me prekine. I mene prijave da sam ja sprečavao novinara u radu. Čime? Ušao naoružan, uzeo mikrofon, naredio riječ da ugasi, sjedio i govorio. I kada su smatrali da ne trebam, isključili mikrofon. I zbog toga je prijava. Ja sam u stvari diskriminiran. Onemogućeno moje pravo da kažem ono što mislim. Gledalci nisu imali priliku da čuju. Nekoliko krivičnih odredbi krivičnog zakona Federacije i na kraju krivičnog zakona Bosne i Hercegovine povrijeđeno. Plus zakon javnom RTV servisu došlo do privatizacije medijskog prostora, a nakon emisije ide prilog da sam ja nekulturan, neciviliziran, primitivan, samo zato što sam prozivao odgovorno i rekao ko je kriv za uzrok stanja u Bosni i Hercegovini. Može sad ta minuta za Bojana? Optužiti nekoga da je isti ili gori kao Radovan Karadžić, to je jezik mržnje koji poziva na nasilje. Ono što ste vi tom prilikom uradili, vi ste pozvali dakle na javni linč. Ne, pozvao da glasaju za vas. I to vam je, dakle, možete vi da pozovete da glasaju za vas ili za nas, ali morate imati neku granicu. Dakle, ne smijete ljude stavljati na metu da budu predmet javnog linča. Vi to mene edukujete kako da ja šutim, je li tako? Pa naravno, dakle, kako da ja šutim? Na način, vi možete svoj stav da iskažete na bilo koji način. Znate kako je šutio onaj momak kada je vezanih ruku, svi gledamo tu sliku, stajao ispred Škorpiona, njihovi automata i čekao da pucaju. Šutio je. Nije rekao ni riječ. Pucali su u leđa. Drugi je čekao na red i on je šutio. Šta mislite koliko je Srebreničana šutilo? I šta hoćete vi da kažete? Ja neću da šutim. Šta hoćete da kažete? Ja neću da šutim. A šta u kontekstu mene nikad neću šutiti. Nema cijene da se plati prijetnje ili kazne da Bos ili mene šuti. Ja ću govoriti što mislim. Je li vi mislite da nema pravo na slobodu izražavanja? Je li na vaše pitanje kada ste se vi uporedili sa Radovanom Karadžićem, ja sam samo rekao, to ni Radovan Karadžić nije izjavio da su Srbi ugroženi prevelikim brojem Bošnjaka. Vi ste postavili pitanje, a voditelj vam je rekao, nemojte pitati, replicirajte. Šta ja mislim o tome? Ja sam izrekao svoj stav, svoje mišljenje. I to je za vas jezik mržnje. Dobro. A da li ste vi ste emisiji istakli da to niste govorili? Vi ste shvatili šta ste rekli i krijete od javnosti. Evo gdje su vaši tekstovi. Perspektive bošnjačke politike u Bosni i Hercegovini. Iz naših domaćih, stranih medija. Pogledajte na više strana analiza. Između ostalog, Bosna je bila država koja je 1971. bila većinsko srpsko stanovništvo. Nakon toga, nakon 150 godina, Bošnjaci su postali 50% većinski. Onda analiza u ovom tekstu da će 2020. doći i biti Bošnjaka 68% u Bosni i da je to alarmantniji podatak nego da ovaj od 150 godina kada smo postali sa 50% sada u Bosni. I ja smatram da nakon rata, strašne agresije, ubijanja, 1 milion raseljenih Bošnjaka, 200.000 pobijenih, nema prebrojavanja ni jednog naroda, ne smijemo prebrojavati. Ne smije biti ni u malom mozgu pomisao da prebrojavamo koliko ima Srba, Hrvata, Bošnjaka ili ostalih u Bosni i Hercegovini. I zato sam reagovao. Zato mene kao Bošnjaka povrijedilo to. Jednom su prebrojavali Bošnjake topovima, tenkovima, pucanjem u leđa. Šutili su pognute glave. I ja sam smatrao da ćete vi iskoristiti emisiju i reći pogreška, nisam tako mislio. Zaokružena potpuno ovo su kriva tumačenja. Vi ako uzmete bilo koji atlas
bivše Jugoslavije, da li Kraljevine, da li Socijalističke federativne republike Jugoslavije, listate i tu imate analizu popisa, znači popis je jedna normalna stvar i baviti se dakle popisima je dakle jedna najnormalnija stvar. Jeste li to radili? Mirne Sajanović govori, ovo su jedna kriva i zlonamjerna tumačenja. Jeste li vi napisali koliko će biti Bošnjaka 2020? Koja nemaju veze sa čistom, koja nemaju veze sa čistom pameću. Ono što... Samo neka završi. Znači, pazite, morate samo da date priliku da vaš sagovornik kaže to što ima. Ono što ovakva retorika gospodina Ajanovića, ja mislim da je to najopasnija retorika koja zapravo uništava ovu zemlju, uništava njeno, dakle, multietničko, multikonfesionalno jezgro i to je, dakle, politika koja prijeti da ovu zemlju rasturi. Ono što gospodin Mirne Sajanović mora znati, ali to je jezik mržnje. Ako ja ne smijem progovoriti o stradanju Bošnjaka, ako ne smijem govoriti da su nas ubijali, klali, da su silovali naše sestre, majke, to je jezik mržnje s vaše strane. Vi u stvari govorite jezikom mržnje jer mi ne date da govorim. Vi zbog toga što tako nastupate, gdje kažete da sam ja problem u Bosni koji je ukazao zbog čega je došlo do krize, ko je odgovoran, gdje su rješenja, koji ne želi da šutim. Ja sam taj koji priča jezikom mržnje. Da imamo onu minutu koju vam nisu tamo dali, ako nisu dali, sad da damo. Samo je važno da niko od nas dvojice krivo ne informiše javnost. Naša stranka je vas tužila CIK-u zato što ste vi mene uporedili i rekli da sam goriji od Radovana Karadžića. Gospodine Hadžifejzović, što bi vi pomislili o političkoj stranci, nekoj, koja je, recimo, izjavljivala da su Srbi ugroženi time što su Bošnjaci u prevelikom broju, koja je polemisala o tome koliko je alarmantno za Srbe što Bošnjaka ima toliko danas. Ne govorim o vama, pričam sad, govorim opšte. Evo, pogledajte, stranka je u koaliciji, ta stranka, sa strankom, kako se zove, Nova socijalistička perspektiva ili nešto slično, Krsmanovićeva partija. I taj Krsmanović je dao povelju Foče, nedavno, Vojislavu Maksimoviću, evo pogledajte na internetu, koji se sa 3 prsta smijao sa govornice. Ovaj Vojislav Maksimović je optužen od građana, od svjedoka, da je majkama, samo molim vas, iz naručja na fudbalskom igralištu uzimao djecu, odrezao glave i igrao fudbala. Vi ste, ili ne vi, neću reći osobi, neću oni. Jedna stranka je, neću ja, evo govorimo o nečemu, možda sam pogriješio naziv stranaka. Evo, nisam mislio. Jedna stranka ide u koaliciju s drugom strankom. Nagrađuju ih za uništavanje, ubijanje, klanje, silovanje Bošnjaka i sad treba dobiti glas Bošnjaka. Ovdje je stvar u pitanju da građani ne pogriješe. Sve će stranke nakon izbora ući u koalicije, to govorim u svakoj emisiji, bit će Frankenstein kombinacija. Evo odgovor na ovo. Nakon izbora je prisila, ako vi nemate mogućnost, morate u koaliciju. A prije izbora je izbor. Dobro, evo, Bojan izvoli. Ste se povukli sa teksta i prešli dalje. Uzeti puške u ruke, završiti rat. Jeste i to izgovorili? Ma nisam, to vi sve izmišljate. Ja izmišljam sve. Razumijete? Pogledajte građani, otvorite internet. Bojan Bajić, naša stranka. Neću da govori ništa. Sami vi procijenite koliko je i šta je i gdje i na kakav način se govorilo o multikulturalnosti Bosne i Hercegovine, o dobročinstvu prema Bošnjacima. Ja vas pozivam večeras. Glasajte za stranku koja se zove naša stranka ili njegova stranka ili njihova stranka, već kako hoće. Dajte im glas da imaju mogućnost da svoje projekte, ideje realizuju na način kako su pisali u svim ovim tekstovima. Pa jednog dana, 20. godine ovog vijeka, možda Bošnjaka bude koliko? Pa jel vi mislite da to sad vama neko vjeruje? Jel vi mislite da vama Bošnjaci vjeruju to što vi pričate? Vi ste izgovorili 29. januara 2009. godine u emisiji Pošteno. Ali evo, odgovorite mi na ovo pitanje. Decidno. Evo, ja garantujem ovako. Evo, pazite šta ja garantujem. Ali večeras možete reći, izvinjavam se biračem, Bogreška. Nisam dobro analizirao. Tad sam bio zaveden. Možda vas je platio Milorad Dodik. Možda je nešto bilo sa druge strane. Možda su neke donacije bili izgubili pa vam neko dao da kažete takvu izjavu. Ne znamo šta je. Ali večeras imate priliku da javno uputite izvinjenje bošnjačkom narodu, srpskom narodu, hrvatskom narodu, ostalim narodima. Nema u Bosni prebrojavanja ni jednog naroda. Nema od strane političara analize kojeg je naroda previše u Bosni i Hercegovini. Evo, dajte mu priliku. Šta? Skinut će me s liste. Okej, evo građani, Bojan Bajić će uspjeti i njihova stranka da zabrani Minesu Janoviću da bude u parlamentu. Neka, neću pognuti glavu Bajiću, ni pred vama, ni pred kim. Možete se keziti. Tako su se kezili brojni. Pa koji? Hoćete?
Pa recite koji su. Neka, reći ću Dosta posle pitam. emisije. Nećete Nećete me završavamo navući emisiju, tako imamo sam. još koliko imamo Znam režija. što hoćete i zašto ste tu i šta želite. Želite napraviti stanje da sam ja taj koji ugrožava multikulturalnost Bosne i Hercegovine. Da naši Bošnjaci, Srbi i Hrvati ostali u Bosnu nisu dovoljno multikulturalni. Zato što nismo osviješteni da prebrojavamo koliko je kojeg naroda. Nikad.